Siyabingelela bakwethu uhlelo Ngisakhumbula siqala ngendaba ezibuhlungu lezi ubana ke satshiya ubaba uDlodlo umuzo kobulawayo iyayilenda zabalandeli bayo emhlabeni wonke jikelele size sonke zamandebele sihlulukelwe ngokulahlekelwa ke ubaba uSihlangu Dlodlo esingakwazi ukuthi ubhenini phalo umgqibelo ebusuku kodwa simthole ngomvulo ngezikhathi zama 26 ntambama ngoba ke ifoni zakhe mase ufona bezingabanjwa bayelenda bathu umuntu tayikhangela bathola igedi livaliwe kwazi kwathi ngabo 5 ufikeni khona ngale sathola ke uvaliwe abulali windi sesithola ke umzimba wakhe ulele phansi kwabe zamapholisa bakwatula izivalo ke watholakala ke ubana sengumuntu othuleye njalo bese sonakala sibuhlungu kakhulu ngofa kwaDlodlo sohlala simkhumbula besimthanda sohlala simthanda ke uSihlangu uDlodlo sithi kalale ngoxolo umpangazitha yilo ke uhlelo labantu uhlelo Ngisakhumbula. This is what uDlodlo levanted is continue ngenhlelo esizenzayo ngoba uhlelo lakhe aluthandayo athi kalukhuthi ungisakhumbula siyabonga laba siphathisayo ukuthi balalele kodwa siyafuna ukuphathiswa ngama resources uthi uhlelo lephambili phela kumele lama resources njengoba letshelo lisebenza lejahake esakhulayo lalo liyafuna ukuthi liyephanda kodwa ebusuku kunje lokho lapha e-studio ezama ukuthi asenzele ngibongana kaSibanda okuncane lokho lapha emtholele khona lingasijikela simnike ke phela ukuthi la jabule ukuthi ke hayi abantu bathanda ke umsazi ngakho lami ngikhuthale so lani lingenza okuncane lokufakayo kungabe kusibusisile kakhulu siyabonga ngithemba ukuthi ngiqeda namhla ngizabana ama messages ukuthi sicela ukudonatela ke umfana ongaka singabonga uhlelo ngonabantu ke lambale oqale vela kumeli moyo meli moyo uhlela ngapha meli moyo uthi ngikhulele empopho mathuna le swimming pool lapho uhlala khona ke Ezra Tshisa hawu empopho lapha swimming ublock bani phela block 56 ngini ku-stroke bani meli aha uthi ke mina nje ngikhula lapha bengumuntu ke owayechovisa nginguwindi womchova njalo ngabona ukuthi ke imali ke iyanhlupha sengicina sembamba inkunzi kubo 90s sengikukhumbule qho kathi uyaphila awumeli 3 houses from mine wena uthi ke ngase ngisebenza emchoveni laphana ke ngizakutshela ukuthi ke sake sazama labafana bakuplanet ukuthi kubamba inkunzi so senze ZBC kodwa sabona sesehlulekile sodwa sazi ukuthi kwahamba njani kodwa ngangeke ngikulimaze umnyaka ngasoze ukhodlo nga1998 lapha ngile 16 years esabamba khona umuntu inkunzi samchaya samlimaza samthethe daca wazwavukela UBH ngachovisa ngananzela amapholisa siwatshela ukuthi abantu akhona umtshele babalekile kwahlala isikhathi ngazizwa vele sengilunywa sosithi ngihlale ngibamba ke inkunzi umama mangwenya ngihamsa ke kulaba ke abantu abelaphayo ukuthi bangigeze kodwa ke into yakhona yalo kubaleka ngibuhlungu emsakazi kwaqina sokukuba ingena ejele ngaye ekhami prison lapho ke prison ngasungahlala nabantu abembamba njengomfana omncane bangithelela ke igcikwane ngithemphuma lapha ngaya ke eSouth Africa lapho ngifika qaza khona udlwangudlwangu ngagwetshwe 18 years ngiphume nje recently sengibona uhlelo lusiyalalela ejele ungatshela mangathi nejele siyabamba yonke into lamafoni ayikhona yimi umeli ngiyakubelela bhuti wami awumeli usaphila yo mfana wahlupha lo sigebenga sahlupha empophomo mfana nxa usuphendukile wobe usuphendukile
yena ke chele ke ingoma uthe njalo ingoma eza kudala lezi lalisiqotsha khona nxa kulo mdlalo sithi hamba khatshana ngizakudlalela ingoma leyo ihluphekile evela ku Soul Brothers njengesikhalazo sakho wemeli awuzake nasi ingoma ke vela ke ku Soul Brothers sitshele ke umeli umeli moyo bhala kwa Gauteng seseve 18 years waphuma eJohannesburg khona le South Africa uhlelo ngisakhumbula ke namhlanje siyabonga kakhulu ukuthi sivaleke bavela ke kuTanaka Mutasa Tanaka kunjani Tanaka Mutasa umnyaka ngikhohle kumnyaka ka 2006 lapha engikhulele khona koBulanga sesiyahlala ke eHarare ngihambe lo Antoine ngithengise eHarare khona ngale ke kwabanzima ke impilo yami njalo abantu engabajwayelanga iculture yabo njengomuntu okhuliswe isindebele loba mina ngilishona kwakunhlupha kakhulu ngase ngihlala nomnye boyfriend yami othiwa nguMatthew Mere wangizangiliza ishona wasengitshela ukuthi indaba mina ngingwakomtasa emanikale ngingakwanisa ukukhuluma isishona uMatthew le waqasela ke ngani uyangidimina esithi uyafuna ungilobola but the problem was imandebele mahure
into le yangikhathaza kakhulu asemtshela ukuthi uthethiselana abantu wathi ufuna ubona isithupha sami. The guy was so manipulative, engithethisa engibalisela into eziningi yathi why did I take a Shona name and surname. Mase ngimtshela ukuthi mina ndishona ezalelo koBulawayo angikwazi ishona angizenzisi ngatrya nje ukuthi ngikhulume laye wangihlukuluza kakhulu. At one time wangichaya and amapholisa ke Central eHarare angimbuluzela okwamagama ngoba ngathi ngifika bathi ngiyazenzisa le name le ngisenzathi Tanaka is fake. Then I saw ukuthi eZimbabwe there's a problem. I-division ekhona leke ikhozwa ngabantu esithembe ukuthi bomele balungisise. The police abused me and all that. Ngagcina sengiseparate nomfana lo. Luckily God is great. I enrolled in University of Zimbabwe ngafunda ngagcina sengililawyer ngifundela ukugqwetha ngaphasa. Kwathi ke umnyaka 2016 sengisebenza uba ngiprosecutor ecourt lapha ke eMbare ngachayisana la uMethi ebotshiwe ngoprosecutor ngamkhangela nje ngaze recuse nganika omnye umngane umuntu amchaye umuntu lo wayechaye wale bazomfazi iGPH so wagcina ke segwetshwe ngambona ukuthi do remember me wathi kasangikhumbule ngamremind ukuthi this is a girl who abused sengiqedwe isikolo wasegcina ke sebotshiwe wagwetshwa ke 5 years ngi-attempted murder kamfazi wakhe wayelabantwana bayi-2. Umhlaba lo Tshisiwe sabe umhlaba lo world is round so anything can happen. uMatthew hopefully lapha khona ufunda isifundo ukuthi khona kana had he stopped abusing women ngaze ngabe le problem. So mina thank my Lord and God ukuthi he rescued me from a monster. Ngiyabonga ngicela ke ungitshele enye izingoma. Hey Tanaka wadlula endaweni ezimbi. Lucky you. You see Tanaka kafosanga relationship. Wayeza kufa. Is out. Empilweni yohlanya. Uhlanya lungaphi lusejele. Ngicela ungitshele ingoma ethi Motherland ekayivona chakatha nxa ungayithola. Ngitholile uthi ayithanda ubabakho.
Mamaland. Stop killing for Mamaland. You got to unite for Motherland. Sichale Tanaka Mtasa. Tanaka Mtasa betanda lingoma sengu munyozo mthetho eHarare. La bhala ko ngokushesha izingapha uthi ngisakhumbula sibhale Ezra Tshisa.com. Mana ke mbambe ke evela ke komnye ke umlaleli wethu ebuyayo ke Justin Tebula usaphila bona ubhala ngabe wethebula angabona ukuthi uthebula nga uthi ke indaba zothando zinzima mfowethu ikhuleleke endaweni yaselogwelo ngale ke ngithe kunilanga ngiqeda ukunatha ke isitolo ngasendisathi ke ngiqume ngisiyaleke egangeni ke masimini ngihamba ke siyadinga lenkomo ehambeni wami ngihamba nje ngisizwe ukuthi kumele ngiye khona ngoba le ntombi ke ngase ngivele ngiyithanda sengifuna lokuyikhiphela njalo ke yayisintshela ukuthi yekwe isikhathi sokusithi ubani ngabe lesiso mina bengena makhala ekhukhweni umnyaka lo nga 2004 ngahlangana naye ke ngambona ngacatsha ukuthi ke vele uyanga ngoba igqoke ke isigqoko sakhe itop eyellow leskirt sakhe isasemnyama wathi wakhanya ekhatshana ngathi mana ngicatshe ngahamba ngimbona uthwele umgqomo ngama ngicatshile ke emsakazi ngemva kwesihlahla okwesikhathi ke eside ngabona ke uthutha ke undododo ngo-Isaiah engangumazi kodwa wayehlala nje about 4 kilometers lapho esahlala khona mbona uyehla uthwele ke ihloka ehlombe ngathula ngama ngabona abakhuluma bamile beyi2 hayi balandelana nganyenya kancane lokho ngilandela ngicatsha ngakhipha le bhathi lami elali blue phezulu ngaligoqa ukuthi ngingakhanyi kuhle lapho ke emsakazi ungabo 4 emini ngehla ngiqonda banampana baqonda esifuleni ngibona babakhuphuka baqansa baqonda ke eganga ngamanje kwesikhatshana ngabona ngana ngisababoni ngalokho ngisondela ngabhotela ngaphezulu nganivelele entabeni ngazoyehla ngithe ngisehla ke into engayibonanga nzayo ngubone lokho ngathola umfazi wami ke bemlala enyawo zikhona lephezulu ngaphosa ngawela phansi ngaphelelwa ngamandla ngahle ngambiza ngebizo lakhe beqa ke indodana yabaleka umama lana wathi ade zama ukumbhinya lo muntu kanti ngambone yonke into usakazi into ehluphayo ukuthi ke ubaba lana wagijima wangishiya Isaiah wathi wasuka ke ekhaya wagada wahamba eGwelo mina ngasala phana ke ngisiyatshela ke abadala ukuthi yikho engikuthole lokho yena wabegijima siyangakibo wathi yena ubhinyiwe wathathwa wasiwa ke amapholisa abantu bamsesibhedlela ngakhuluma ukuthi mbabone bebonke lo muntu uthe efika ke ecourt sebotshiwe ke uIsaiah wabe sithi mina yimi ngumfosile ukuthi athi urechiwe nakarechwanga waphuma discharge ke uIsaiah lo yaphela kanjalo ke le indaba ngahle ngabona iplan kuphela ukuthi kulanto engayenza ngaqina sengisenza into engasiyo ngachaya isifaya ngachanga umephulile mshanga ngifuna ukumbulala kodwa wasale phaphama ke lo mama okwamanje ngisegoli ngabaleka anzake ngibuyele ekhaya awu madoda ngicela ke ungitshele ingoma le ya hey lengawotshayela nabafazi chinto leyo ngicela ingoma nxa ngitholela ke ekaRope imali ngathi bengirongo elo Zahara ngithola ingoma yakho nasi Bushaya
drinks mangithi papa yo baby sekusile ngise travelini bengihleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama drinks mangithi papa yo baby sekusile ngise travelini bese senditi awukhathali ubhedeshana nendlela awusawufuna umzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke beniroko selulolele baby beniroko baby stop that beat beniroko selulolele baby beniroko tikhathazane nomoya wakho bengihleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama drinks mangithi papa yo baby sekusile ngise travelini bengihleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama drinks mangithi papa yo baby sekusile ngise travelini bese senditi awukhathali ubhedeshana nendlela awusawufuna umuzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke beniroko selulolele baby beniroko baby stop that beat beniroko selulolele baby beniroko tikhathazane nomoya wakho selulolele baby beniroko baby stop that beat selulolele baby beniroko tikhathazane nomoya wakho selulolele baby beniroko baby stop that beat beniroko selulolele baby beniroko tikhathazane nomoya wakho ngicela ngixolele sithando sami bengirongo ngisebengiphinde bengirongo Justin Tebula wena chaka umfazi ke umthole ke vele ke egangeni khona ngale bemenza into yamehlo abantu bakwenza lokho Yvonne Madiba awu bakomadiba kunjani Yvonne Madiba sina siyachala bekhaya ungaphi Yvonne Madiba Yvonne Madiba uthi ke ngifika lapha eSouth Africa ngena ngelinye ibandla elesonto ngisebenze kakhulu kuleli sonto ngagcina sengingumamfundisi ngoba ngahlangana nomunye ubaba esamnikiswa ngibaba uRukhawu sathandana kawu yibili kanje sathandana la ngagcina sengumamfundisi sasebenza kakhulu mina ngivona ngisuke eZimbabwe Madiba indoda yami yalapha eSouth Africa sebenzile kodwa ke imali besiyenza ngala lesonto ke Tshisa okwamagama into ayihlupha ukuthi ecaweni lapha sizamela ukuthi sitshonte ke imali lo mkami sibabethi sabafundisi
satshonta-ke imali eningi sibile ama-300,000 rands ngoba sasifuna ukuthenga-ke indlu eGimiston. Sacela isimali dlu uthenga indlu kodwa sahlutshwa ngabantu bebandla besithi imali sithethe nga. Sala ukuthi indlu le ngadadewethu thina siyarenta kuphela. uMadiba waseqalisa-ke imikhuba yakhe yomanizer ukhombisa-ke umntwana esontweni lapha ahlanisane laye lo mntwana wazithwala. Mina-ke bengingenamntwana inzalo benganiyala ngingakwazi ukuthi kwakuyini kwakusenza ukuthi ngazali. uMadiba wangibalekela inkinga ukuthi-ke sifuna ukudivorsa sizamile ngo-2022 kwehlula sethenge abezomthetho mina ngilamali yamaloya kukhanya indlu leGimiston sengiyiluza sesebenzisa wakibo-ke eSouth Africa sengizisola ngoba ivele funa ubhalisa igama lami mina ngada ngathi asifaka amagama ethu somabili wabe siyabatshela ukuthi mina ngiyilegally in South Africa ngisukele kulelo sonto okwamanje sengidinga umsebenzi lapha-ke eSouth Africa. Ngiyabonga imodabu leyo Yvonne Madiba ungaqama isibongo sami sekhaya ayihlali nguYvonne Madiba sengizijayivela ngoba-ke ngafa ngestress angisela lutho 12 years of marriage ehambe ngaphuma ngize ngoba ethemba usebenzisa-ke amagqwetha amaloya ngokoMadiba igama lakhe aunt silitshela njalo ukuthi ngavela eSouth Africa lingathabi kakhulu lenze into ezingayisizo lenze into zokubheda kodwa uthe kufuna-ke ingoma ethi True Love ngiyayithola yini True Love ikhona True Love baby ilanga Have you ever seen the way I look at you?
baby. Ngoma emnandi ingoma yathi yani to love baby ingoma evela ke kusiswami ubosi Ncube ingoma besitshele ke umlaleli wethu ke khona ngale eMzansi Africa shem mama Ivoni Madiba uthi siboza kuMadiba uyahlala ulaso uThembani unjani Thembani Dube sibone yakho ibili uthi thina yakho Thembani Dube uthi ke ngikhumbula ke umnyaka ka 2016 nisekhaya itholothoke eCenter laba besipholisa khona lelo langa sajabela amajitamu saphuza utshwala abafana empila labegoli badelela sahlanga ngobana ekhaya abanye sakwazi babamba ke inkunzi eHillbrook laba bafana ke bavusana lathi ke ekhaya kwaba nomsindo onzima eThoronto Center sachana abangani wami sachawumisa amlimaza into ezishayo manje ukuthi wamunye umngane wami wayechayiwa limala sathi sabona iplan lapha sonke vele asihlala ekhaya sagijima sa report eThoronto Station lapha esafona ke umphozo zisayo savela sathi sakhipha sathi ke bopha lezi zinja ngoba ke zenzeni zichayela ubruwam bathe bafika bathola uthoko lomnye sethwala lesibhedlela engegengela abantu abafana bamba inkunzi egoli walimala kakhulu ke ngoba wayegwazwe elihlweni ngamlokhu ibambile wathatha esibhedlela sayala ukuthi tesimchayileyo lona umphoza wasincedisa wafaka ubufakazi ukuthi hayi lo uchaywe ngabantu ababalekileyo yikuphuma kwethu kanjalo ke sabela begoli lona umfana ke ilihlo lafa wasihlala ke ekhaya lenkinga ke yabuya ngapha egoli yaqasa usizingela lapha ehlophana lathi kodwa bengela cebo ke Tshisa sacina lathi siyadinga abantu okubhadala hayi ke savela abahle bangena ejele umnyaka sahambi ngoba bachawa amadolo lapha badutshulwa basejele ke abantwana babonga ukuthi la madoda adutshula though thina we not involved senze ukuthenga abantu ukuthi sizivikele nibhala ngilapha eSouth Africa kade sinyaphefumula lawo ndoda basejele base Sun City imuthemba Dube engibhalayo uhlungweni ke angilandaba ehloko zawo nxa zilalele I don't care abafana babe besihlukumeza kakhulu otsotsi ngothola ichance kubulala otsotsi ngicela ke unchallenge ingoma ezilandelayo khethile ingoma zamaninganana wathi kuchallenge ingoma ke ekachikothi we miss you Manelo where are you Mandela we miss you We miss you, Manelo, where are you? We miss you, Manelo, where are you? Disappear.
talking blah 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 blah. Nasi ingoma vela ke uMr Manela, where are you? Ingoma ke mnandi vela ke uChico Selo Twala. Isichala ke Tambani Dube. South Africa othi oguluva owafundisa isifundo waqine bafake yasejene omunye khona sedisebut omunye khona ke usekhaya abanye bakhona baphakathi. Mona Lisa Martin ngiyakuphalela ke Tshisa ngubingelela mina ngapha ngase United Kingdom. Ngibhala nge deeply disappointed by my own family. Ngihlanele ke lo mlungu wami engimthanda umagama. Yebo, he might be old, but I believe age is only a number. He's 68 and I'm 35. But we understand ke okamagama. This man loves me so much ngoba ke mina indawo zokusebenza ngithandi. Ule ndawo yakhe ahlala khona lamahathi lamabhizi akhe, and this person loves me unconditionally. And I'm satisfied with the love engitholayo. He might be older than me by far. Okwala mntana kweyinkazana who is older than me uyangithanda kakhulu. Uthi mina ngigcinela ke babakhe kuhle. This happened while I was doing EK work. Ngisiyancedisa ke umfazi wakwafayo ngo-2016. Wathi continue coming to our home njengomntana wami wacela sesikhombisana ngamkhomba. Once talk uba ngikhera sengihlala la ekathesi and I'm having time of my life. Sibuyile ekhaya ngomnyaka ka-2023 umama wathi ke ngafuna ukuzwa I cannot have someone omdala kulaye lo babami ukuthi angithathe. So the guy doesn't understand ukuthi ke baya kanjani abazali bami. Sasuka ke despite wayebaphathela into ezinhle sabuyela sesisuke follow supporter sabuyela ke UK. Now when I phone my parents, they do not speak to me, my brother, my siblings. So sengihlalele indoda yami la. Yes, umntwana ngiyazama umsupporter. I try to bring my son here UK. Ngoba ke uJames wants my son to come here, but ke umama muyala. Into lenzisa ubuhlungu ngidabukile kakhulu ke. So the final straw was this year I decided to ignore everybody. Ngizithulele. And my mother goes around telling people that don't support my child. If they do not accept my man, I'm not going to tolerate the nonsense. I'm living my life here. Yes, konke right. People think ukuthi umuntu ngamdala akezilutho, but my child satisfies me with everything. And I'm so happy in my life. Imumona Samate ngibhala ke ngiseSussex e-UK. Ngicela ke ungitshele izingoma ezilandelayo. Kanti solana umuntu wasijuzela ke 68 le-35 batsheni ngeminyaka le-10 yayo. Kodwa lingena ngabazali bakhe. Ngizayifaka uDr. Lafle. Irayithi kakhulu lesi. Khulume ngaye ezolo sizwe ukuthi ihamba kanjani. Yeah. Ngicela ke ngitshele ingoma obona ngangijabulisa. Ingoma uthanda zamafikizolo ngiyamthola yini mafikizolo lapha mbona ngingamthola mafikizolo uthi khona mafikizolo yazi isixoshelana leyo party mnandi kangaka mafikizolo.
Yeah. Naso ingoma ke emnandi. Ingoma yasithi iphathi xothela iphathi mnandi kangaka. Ira siphambili sichaleke uMona Lisa lana. Besichala uMona Lisa. Mona Lisa bengokomathe. Sethemba ke uphila lapho khona Mona. Abatshe bambe befela khatshana bangafuna umuntu wakho. Seyiphethe vela ke yokugcina namhlanje. Bona ngesikhathi kwaze sihambile ubale ukugcina. Evela ke uthi ungithekwane. Thekwane Mlotshwa. Kunjani Thekwane? Umsakazi ngithanda ukubingelela mina ngihlutshwa into eyodwa ke. Ngikhathaza impilo yami ilanga soze likhohle ngokunyaka ka2003. Lapho ngokwami ngizinike ibizo elithi Thekwane ngoba ngifuna ukukutshela isehlakalo senzakala kimi. Sithi isigameko. Bengilo mama ngimthetheyo wakoNdlovu sihlezi sonke kuhle waqasukela ke gula kwagcina ukuthi kumele ke ayithwasiswa umama labadala. Into engazisi njengomuntu ongena ke isonto ngagcina ke sengovumileyo ubana ke athwasise. Umuntu lo ke sadinga ke abantu wayengumuntu wesilisa wamthatha ke lo baba othiwa nguSithole ethi uyamthwasisa lo mama ngisupporta ngithenga into efunekayo umfazi wami wathi lapha eqeda lapho yabe seyinyanga esabekayo bake balobe ukuthi bagida khona lezindawo engaqondakaliyo mama wahlala ekhona ngale ke buya ngihamba siyambona khona ngale mbona ke uSithole lo ngani umuntu ongasangithandiyo uSithole lo wagcina ke kuthi wayeselala lo ngakwami sothi amadlozi atsheleni ukuthi ke mina ngisomuntu olungileyo kamfunakali ngokuya kwesikhathi umama wasithwala emithwelo ngibaba lokho uSithole kwazothiwa mina ngahlwala la lapha kukhona ozenzakala kimi okubi wayebuye ekhaya ezobona ke abantwana amayaka wagqokile lani esebhema legwayi amakhala wahlala ke umama lokho sothi sethwasisiwe kodwa ke uSithole semthatha abe umfazi wakhe wesibili yaba njalo ke into yangikhona ke ngadabuka abantwana nyabatshela ngithini nangu umama lo siyateta siyakhipha umntwana wezizweni lalo babo inyanga kwaphela kanjalo ke umsakazi mama lo kade uthi laphe selaphela khona lokuSithole ngahlala ke njalo ngase ngimtshela ukuthi mina somele ngithathe 2007 sengifuna ukuba nomfazi lo mama bantshela ukuthi ngakwenza ngizakufa uvalo lwangitshaya kakhulu ngaphila nzima ngingela muntu emphila laye nganganganga ngitshontshela abantu banje ukuthi ngamanga lami ngadika inyanga kodwa ngamanga kulala nyanga ekhona phana inyanga efeki
umuntu lo wayemtshela ukuthi-ke umthathisile kodwa kwayekuganga kwalo ubaba othiwa nguSithole. Wafa-ke uSithole ngo-2009 wamtshiya lo muntu sefuna ukuya kimi. Ngala-ke ngoba esenomntwana ngayichulisa abantwana mina ngagcina sengithethe lami. Umsindo khona ubekhona ngo-2016 lapha esefile-ke lo mama sebengitshela abakibo ukuthi bana ngilobole umuntu afayo. Ngangiloboliye ngokhiphileyo sengitshela ukuthi-ke lo muzi lwa le nkomo kumele ngikhiphe ezinye. Ngala kanjalo-ke kuyafiwa lakathi izindaba khona kapheli. Umama lo wazibulalisa ngokuya enyangeni yakhe emqila. Yimo dabukileyo lapha-ke uThekwani okuthiwa umama nguThekwani. So nginika ibizo likomfazi wami leyo nguThekwani elami ibizo ngulo yalibhala ibizo lakhe. Achitheke imizi ngezinyanga inyanga athathela omunye umuntu asazi. Ngicela-ke ingoma kaMajayivana ethi ngifuna imali. Nanti leli lizwe lamali mvalisela-ke uBongs Bukane. Igama lami Ezra Tshisa Sibanda. Till next time people, goodbye.
Utika